Halo guys, welcome back to my channelnya Upin dan Ipin lagi guys. Oke, pada kesempatan kali ini ya guys ya, kakak akan memasangkan kepala badut lucu-lucu lagi nih guys. Wow, keren guys sepertinya nih guys. Oke, diantaranya di sini ada badut Squid Game, ada badut Boboiboy, ada badut Mixue guys, dan ada badut badut rambut merah nih guys. Keren sepertinya nih guys, lucu nih guys ya. Oke, sebelum dimulai nih guys, seperti biasa jangan lupa subscribe dulu ya guys ya di channel ini dengan cara pencet tombol merah guys. Oke, untuk yang sudah subrek kakak ucapkan terima kasih. Oke guys, untuk pertama nih guys, kakak akan memasangkan kepala badut Squid Game dulu nih guys. Oke, let's go. Salah guys, masih salah guys. Wow, masih salah guys. Oke guys, ini baru pasangannya kepala Squid Game. Mantul guys. Wow, ternyata badut Squid Game-nya kepusingan sepertinya guys. Mantap tapinya guys. Lucu kan guys ya. Oke, selanjutnya kakak akan memasangkan kepala badut Boboiboy guys. Oke, kita coba guys, let's go. Salah guys, bukan pasangannya. Salah guys. Dan ini guys, baru pasangannya kepala badut Boboiboy. Mantul guys. Wih, keren sangat guys. Badut Boboiboynya lagi berjoget-joget santuy guys. Mantul. Oke guys, untuk yang ketiga nih guys, badut yang lagi viral pasti teman-teman tahu. Nah, ini badut Mixue. Oke, kita coba dan kita pasangkan. Let's go. Wow, salah guys ya. Nah, ini baru betul guys, pasangan kepala badut Mixue. Mantul guys. Wow, lucu guys, badut Mixue-nya berjogetnya sambil berjalan-jalan guys. Mantul. Oke guys, selanjutnya nih kakak akan memasangkan kepala badut berambut merah. Lucu sepertinya nih guys. Oke, kita coba, let's go. Wow, ini langsung terpasangkan guys, kepala badut rambut merah. Lucu guys ya. Ternyata lagi berjoget-joget guys, badut berambut merahnya. Mantul. Oke guys, cukup sekian dulu ya guys ya. Kakak pamit undur diri dulu, semoga kalian terhibur. Dadah.